Nina ugocha ingi twendeye na ukumanithia kavinani kambua mbingi yende ukosi wa ilembetani ya ukamba maundu mandambuka kuma musini wanguni kuthi sokoni wano kwisila kiaoni cha enzio nimethitwe maitambai kama vinda kwa mavinda ila osi uwa enzio wa vinga enendi alama ingila kiaoni kimeweta kanave na wia wandambuka kuungama na enendi kuende ya kunyama kumanwa na kuungama kwa waki wakiaoki wanaitina wa Musumbi William Ruto kwa na kuthela kwacho kuvikia mwaini muthelu wa Keli Osea Kimanzi ena ilipoti amwe mainenzi na alama ingila jauniki nimewetakana kavindani kala uzi uwa enzi wa vinga vaithia wanandambuka kuma ngune kuthino na vala maundu ma biashara sokoni ile methitwe mataimbaika kavinda kwa kavinda enenzi amaelezia kana vaithia wa na thina munene kavindani kala amanyoma yothi mazukulu mwingo wa uzi uu kana ila umwe wo wakwatwa ni wo wa mituki na chaukini twithite tuthinika muno ndu acho ibinde ambua na kuinga gwitu kwitha na thina apa mundu no wa kipindu pindu mundu no mwene ntoka na mundu no mwene kite ya kisala na kakwiyo ba mukilo na uketha ni patonye kono the chao ni chemio londo tonyowe no tutsobe chiflyopa uketha tukapita mukilo na mukilo kwitha ba tukose angali mukilo no na mukilo no ngewe the chao ni chemio kumana na kuungama kwa waki wa jauke onaitina kwithwa Musumbi William Ruto athanie kuthela kwacho mutovikia mwaini muthelu juvena wia wandamuka kuendea kutambaika na enenzi kuendea kunyamaya usini uu. Nyinyi mnajua tumepoteza watu wengi vile governor alivyosema pale Enziu Bridge. Hiyo daraja imekuwa daraja ya maafa. Mimi nataka niwaeleze sasa watu wa Ukambani, waziri yuko hapa, nimempatia maagizo na nimesema kabla ya Februari mvua ianze mwaka ujao, hiyo daraja iwe imekamilika. Ndio tusiwe tena na maafa. Tumbea kwa jana utonya kuka kiaugeni kaile kuzaki kezeluko kama mwake Keli na yutu mwe mwaka tatu mbua ya uwa ba bezite kuza bena mazina maingi muno sana ndo akwya dio na tayumu za nyo andonyo na kamugwadu kwatira kuteki woni kyambia poka ona yune tukwambia obinga ngendo meke kata na kanzie kuinga matarize maisha alafu ona Jumamosi tunazalie banga alitindie bachi yazi ndonyo ano koze ono tumine yandu ingi muno zindikado yesi na ithio tona tata tukwatia nondo ithio tyandu mote rona takethi akya geke side ya eastern na ku western kana gethi akya miru kana side ingi kutambulika wethi akya geke atyo bicho kulinga na nondo kite ando kumana na thina uu enenzi amaendea na kwikaila Musumbi William Ruto kuyanizia watho wake wa kuikithia jauki cha enzio ni jaminukilwa ni kana enenzi maisio imeke kunyama maundoni mandambuka na utandithia Musumbi na mwesupa tano patonyeke no akaze chauki kwisethia ithini twakwata utethio kwisila chaundiki Musumbi no anize watho wake na nini make wize ni Musumbi withwa na mathina kana na nini make girivoti ya vilingi wa movo kuma bausini wa enzio ngune kiliombungene cha mwingia katika undine ya Kitui Osea Kimanzi.